RDC wa Kanungu Ambrose Amanyire Mwesije ajumira omuzego abantu abarukozesa ku sente za PDM hamwe na za Youth Livelihood Fund okuzitomba bitari kubagasha kandi obwezirye zo kubahwera okugira ngo bakayetandikira eco kwihamwe entasya mu sente tuzwa project zikora imirimo ya project za revenue n'ebyana bibunu rero abantu guna twarevenue mpaka obarwayo wa bakasente bakarete tukatematema and I really disagree with them. RDC abiri nabwana hemyeto kurwo magombora gatargamwe na gamwe mu district ya Kanungu omuri bambero rushoroza parish omgombora ya Chihi tura sensitizing members bitushanga haliho nemyeto ngasha singanto nazo eziganyiwe mu program ya PDM mu project sitarashwana empunu embuzi ente hamwe n'ebindi twaja kutwarogene miliyoni ke2 niziza gukora ki ekiri important nizagura ezindi mpuno eziri improve kugira ngo twatarutenga ataguma enumikusha ninga nza kongera aryejo kokanya ngo mu incorporating n'ekindi kintu cha Village Savings and Loans Association oraranza government ngo ikabaraganisa akasenti kuba amazire bija bayombeka enjo baramango barenda kubona akasenti na nerizo tikakareveka gane bijati birenda kuhirima ezimpunezi wareba abo bashaba barageza kobwe mu batere no mu ngaro abashije bararya n'amabanje kugira ngo ji project igume yemererwa ogona bire nareba naba bahirwe sinto kutandika za projects zo kurwanisa ubworo omumaka gabo omugani makuru abashomira haruwe komire SS hansi y'ekibina cabe cawe komire Obis and OGs Association district ya Chegegwa nabasima mukuru wihanga yoreka guta Museveni abo kubaho ubwenge bwo kuhinga no kurisa ecabaretire barwo mu bworo urimo tukagenda hafamu ya president w'ikinisa muno Yoweri Kaguta Museveni nambera kusomeseza abanyarwanda eriyemuha farm ezinyakuri mu ihanga lyona ziri nyingi ekwetegwa Kawumu presidential farm demonstration farm Kapeka district uko twagenzireyo batwegese enkora nungi kulima kurungi no kulimira hitaka litoito kandi twagira farm egitwakiranizangana ngo tugende ebintu tubiteke munkora so kino kiki is a testimony kugamba ngo ebintu bitwagera Kawumu bitasigale kuonka baitu abantu genze tubiteka omukora abantu barabe batiro rutambwera hangombi obuhinji no burisa hakirehe birukubaga renyuma baite chukuru muno number 1 truck a lorry truck hano tuleta roads za amani muno season igi iyo mwaka angambia twakora kurungi January June 2025 tukaleta fuso 5 zobusa from kuruga kilomita 15 ntuyambisa tipa which is hired omuntu asobodde okuwa emirimu abavubuka n'aba ntwabasukka ku bavubuka abali mu 2,000 n'abawa emirimu ne babanga basobola okubeerawo tosobola mutwala for granted kale twagala okwebaza ku lwange ne ku lwa team yonna twagala okwebaza lwa efforts ezifaanana bwezityo amakora gagasha kwa Hweza Wilfred hamwe na Philip Marangira